Umuntu ke angaphindze abonge ku-Instacash kuloku la sendele kona ngidawuthi siyi-region yaselibonjeni ngoba ngikhuluma nalibona. Sithi siyabonga Silibombo. Siyamati ke thina Instacash asiqali kumbona wenda into tendeke. Sithi nje siyabonga konke la kwendile kusilethela nema products especially le funeral cover la ilethile lebe vele kuyinkinga sibonile ke thina ku region ukuthi ibadlali bayashona nebaphathi bayashona ukhanze ukuthi tindleko leso sikhathi kulungiselela umngcwabo adikho. So siyabona ukuthi Instacash sithi sisadlala ibhola abephinze futhi asisita ukuthi si improve nempilo yethu. Umuntu nje angasho ukuthi siyacela ukuthi sima teams osibaphathi sihambe siyo sensitizer lelivangeli leta nalo Instacash. Sihambise le product leta usita thina. Umuntu ke angaphinze abonge kakhulu kuloku la kuvedile MD especially tinsita latati veta kubhadala boRafaela lokutawenda lokuthi lo mdlalo wethu uhambe kahle ngoba lesinye isikhathi ukhaze ukuthi sesiyashodelwa sima regions awungala umagama Silibombo siyabonga.